Zogbana molo, Daniel Fomakpo, Yakubana Namaono Nogalo. Alele Daniel Fomakpo, Yakugana Namaono Noge. If you have a lesson, look at us on Amalayan. I'm a mama for the Banamala, Daniel Fomakpo, Yakubana Namaono. Alele Daniel Fomakpo, Punyabana Namaono Nogalo. Look at us, I'm a normal ball for the Banamara, Daniel from it, and Yakubana and Yamana. Oh, we're never got ye, never got ye, look on your Dimaga. Oh, we're never got ye, oh, never got ye, look on your Dimaga. Daniel from a fire, you're and I'm if you have a lesson, look at us, I'm a Yamude. I'm a normal ball for the Banamala, Daniel from Yakuba and Yamaula. Daniel from Yakuba and Yamaula. I like my look at us, I'm a Yamude. I'm a normal ball for the Banamala, Daniel from Yakuba and Yamaula. May you come back to work? I may you come back to work? May you come back to work? I may you come back to work? May you come back to work? I may you come back to work? May you come back to work? I may you come back to work? I don't know, don't know from my part. You're good, and I'm all on the boat. I'm a normal ball for the Banamala, Daniel from a Yakuba and Yamaula. Daniel from you, Jonagan and Yamaula. Oh, the Avalation, look at us, I'm a Yamude. I'm a normal ball for the Banamala, Daniel from Yakuba and Yamaula. Wole na miakatava ebe Nyigba TV. Egba eganye nkeke tohiade medowe zonao. Va miadome between us. Wona ji. Ke mena mienyabe le miape nukpomo wona yama mie jakana deka wowonyao mie jakana ugoinyao mie jakana relationship yikenye kadodo menyao mie meglone be ne mie be kado nyawa menye nutu ple nyonu pe kado nyao ko jaka gemi ala ke mia jaka kadodo ikele evi ple dzila dome kadodo ikele duko ple menola dome kadodo ikele esroto dome kadodo ikele dohati dome kadodo ikele wo ple wo mawu dome ela be elevevie be mi anya kadodoao be mi atama zonui be agba na jejinami ke egba mi ape etanya yenye disability not inability mi ape tanya yenye disability not inability alo nu wa metonyenya menye be atenui alo matenua wona nepe nyayo eya mata egba mieva be miakume ne emena ko chito bede enu wa meto nyenya de menye
enu mata woyo emata efo ple afeno de leziame mekpegede nunye be mia senu ya ogome chito ke afeno yikele nye fe dusikpaji yike kpegede mia nu ya jakanya ya pe kwenye afeno Isabella maufemo zowodi allo mema wezo kaka va kpegede mia nu be mia se enu ya gome mia nyale ike mia doka ple mia nonio mia nyale ike mia se enu yo ke hia be mia se gome akpe ke afeto ikele nye mia kpaji epen kwenye afeto Charles Ziwu wezo fa kpegede mia nu ela be nye matama pe ame bubu adeka wo yike watama de alo watama fia minu ike mi jibe mi asro lenya tepeme ye me dogo afeto Charles epe creativity epe adano epe nufofo epe strength epe courage epe adodo hehe nyena ne ike donansem alegbegbe matame nyebe egba enyen keke tohide bo vano ide ziame ke le afeno Isabella pakpajia zigbanto ike mekpovio mekwe abe zieton de kwa ame fu me vine nya me nya ho ka ke me dogo po ta like epe belele epe like epe jaje nyenye aleke o lenado kwa mebe and no, you tell me Benamea should be a very special woman. It's like you carry some grace. The person wants to see you again. Like there is this grace, there is this beauty, inner beauty and outside beauty. You don't care. Ziameno genami akpedemi anu be mi ajakanya ya kemi akwe tata mi awe kaba akpe me ku bia gbanto mi jibe mi anya nu kainye nu wa meto alo ameka wa yo be nu wa meto ma dene mi ada Isabella me de kuku mi jibe mi anya yo akpe wa metonyinya magbole kuire kuenye be ele mo vuvum okay ne enya vahihe me wa metonyinya me vole nwo kake amedolia ojiwe kuri okay amedolia anu yivo afava gereme okay ta wa metonyinya ekihi atempo kabanya ba menye wa metonyinya ele vuvuvu nkubole amedo metampo nanu amedo metansenanu amedo nufudi efunewe azoli alo abo yo wenye jesirika dewe akpo anyabe ameyenye wa meto voa wa meto nyenye le nyanye nkpokpo nyenua ela mesia menwu ego menyebe nketa megblesigbe magbele kube kafra ewo kile mi aduma amedele kpoa menye wa meto kakene nyebe nadole enya visweto de ko amede na glo ke ulebe gomesesemi mesemere gomesesemi jio alunu sweto ko dujiku chichichia opetenye wa metonye meaning that you lack of something enu vire you lack self control yeah opete makangbonye wa metonye kake ekehi lejeje magbobe physical one wa yowenye kihime yona we yowenye ndeka deka kehiwe akpobe unye wa meto nyenye akpe kaka akpe
Medekuku nenyepe ejipe ya denumia pe enyajojurama. Medekuku modedeli. Atama duida tomia pe Facebook page. Alo asene tomia pe WhatsApp page. Yikenye 054-028-9608. Ke medekuku matede apeto Charles ziwu bo. Apeto Charles. Nyada na mienya be wa metonyenya. Menye be inchila me pakpaji koyo. Gake lemo vuvu nuye. Edeme. Mereku mejebe ma bia be ale yo deme de. Mia pe society alo mia pe hadume nono gbe nono de. Eso plia. Mia pe hadume gbe nono. Eso ple ale iko oble be wametoa oli vuvuvuvu edo le susu mekpaji edo le jeje me fakpaji edo le mo vuvuvu no de leke olele gbo ole mo vuvuvu no abele ke enonye gblia ole mo vuvuvu no amero ola ingba ma te wa chu amero se wa chu ga ke uba foreka amero ti wa no hehe la ingba si benje mo gbo ke me kuma bialo ale ke mi ada gblede ple mi ape golio me ame yo ke mi chiana kakplode o se gomenene ma o ma se gomenene ma lo tamre ko deme na aba mero bi fie da fra e si ne mo ngire te bi fie ne me ma no amero me lo na be me ma no iha na me nya kpo me nya ba fa ko ke mi echu no na be ma no iha kura o ela no do ko yen bi ase be ti nya ezo buta me ga ke leka na we nya betia me ga me gbeto ko mi la ke efebe o mesemo apeto Charles be nyatefe miape society a alo miape hado megbe nono a o mesena yo gomo ike vadona do fe ike be ne ye isoleme ike nyama wo kwankuma ike nyakata mi va be ni awode ka mi atwa se ye go ha fi ike na no ndo amede meji be ya nyo ela be ebumbe obume dede modern apeno Isabella medekuku le epakpaji akpai kofu amejibe na geda afuma me mejibe na gede afuma me nami pede leke society a kopo alo leke society a ko bunacho nianu ebe ne le church ko ma mu melo na be yo ano ihago lekulelebo oh nyatefe Jona sigbe kenye vudofe na mekpo we sigbe nyeme nyane le mi dina nunyong na we ya na medo umanlobe evudofe kra even maglobe nyame kihori asime njlalawe nyame gebi menya we nyide alokpo we no mekila api wa kure mu egbo we ntokra sese ta nyeme nyaleke ukokpo na mi ya nenye nuwa mito ne be ana ile vuma esese afi ya meda nobe na noiha tanya chepe obolo efiabe miape hado megbe nono akuhele no efiabe o mese nuwa meto nyenye gomo ela be nuwa meto nyenya susu me ha menyena nuwa metole ama menyale ke wa reason ama menyale ke wa complete nano yak amedeli fi ekpombe eya mete zozo mo ga ke susu yile se adamu kele sia enye sika vo enu yo pe da me journal yevu blotu alo
out of nyape society ya odena mono owona no na office na doganga me ochana kaklo they do so many things kema bia be no kata mi susu be no majojom le mi agbofia no kata mi susu be o memo dem na no ameto alo me ameyoke maybe challenge vide kwe le won menye be do mata wonu a wata we afi yake that small challenge we better mi mata mana o mon popo wa wono de no ka gbocho mo le meku take na Okay. Ma globe edewe che chumya tomyagbo. okay Menye be ube akpami gujia ma globe de chumya tomyagbo. Ne nyenu wa mitwa me lebe na lose hope. okay Me lebe na webe mokpokpo me le isi alo. Okay, ma globe lenye pe mokpokpo nu. Amede o dana silo odo kiwe mbe. Lo fe susumela wa fere keme gale isi o alo nimenyale ko buna ta belele toke kihiwa kono rukia menoneo hiwebe ukona ekimiko de nawedaga tanenye ba mikpowe hi elenono nyunku me belele meliwa amechema ngobe yana hawo tane enye nuwa metoni melebe jidefo ne vola siwebe yematan wonado alo belele mehiao alo mia todo pe susume nyibe okay fine menyibe yiba jradola amede probele isita manayo amede pe susume nyibe ne yiba le wa sigila api yakponu kula mede gbone manu asese ta ode na silo do kiwenu pesi sube amere ne kponu zizi na ye api wananu yi hehe mele tefesi go mia no Isabella be mele tepe be mia dasile mia dokionu nene mako echebe nenye be enye wa metogo ha na ajra do fiodo nwede ke biabia ya aine mia fo Charles mia no bede sigeda mi me lena bena mia dokyo ika wonebe amo mete tenade mia no amo mete wona nuike ujebe wawo gaka le okatama ejebe mia wonka mia doji defo ejebe mia academia dokyoji ke mejibe mapia afeto Charles bede domahi amema yikele nono me mama efe experience to divine aleke jilawo wanya aleke ome lona be yahane glonya do alone konu ko denyamu aleke obunebe oya de ekamesemele kaka obeya konu de jerudo ma obe o hanya kela se be aglo mo katava webe okoro pibe okay you are na nyade kemele siota okoko chipi anye na ma bi obede is there the possibility be aleke onyimi nono meike no anyi le miape devime aleke mi kochia atama pedenu be we look down upon ourselves okay me ku deme na ma kole nyake go bi aleke onya le ale ke ne tome kwa me ku deme na mine na ma abenye like this meteno na nemi la family
ne mama yekolo no vinyo la zonga me tono na odomo Okay. me dola daga Okay. because they don't want to hear my voice. Okay. They don't want me to talk. Okay. That is why if they are talking, I count myself out Okay. of them. Okay. Okay. That is what I'm talking about. Eya gromele. Bede ya do ya no me mawa. Eye woni bede. Even though ne ama come out to feed all you ke watama fule. Nte tamele siyo. Ela bo o wepe spirit. Which shouldn't happen so. That if you be enu ya wa padanto, it is coming from the home. Fike o jimile. It is coming from the home. That ejebe mi awonka. Ni alle kude enu toke ele vivide pa be ni alle kude enu ke mede kuku le eya okata mede. Le eya okata mede mejibe ma biabe ele nyanya mene mawa le eya okata mbe maule ma batrede afelo Isabella bo bebede ni okata jojom abe nuwa metonyenye aluwa metonyenye pepu ke yode maunto ewea Mountain with them, Elena Mania, New York at Jojoma, and Yafia. Okay. Enye matamblobe lefe magobe le biblame. Alu lefe nyabo bloma. Ebe you want me betode yento yefe no me. Enye like this ujim priye. Okay. Me de mechi me had accidents alu na de woman. Edewe chelia echo jila ugbo. During the pregnancy time, efufo we are baby time folia mi ewona de kehi egbelemle de viemu yekoji ta okay fine ma tangbole we be ele nyanya meni alo mele nyanya meni ya Akpe ke mi ayi pata mi je mi agere akpare ike le Hotville Michipe ni anya bede wameto nyenyede efiabe ama seselela me lesiwa alo nu wameto de oten for have feelings o fall na in lava amepenu jona jinawa mechipe mageda pa mama biabe abele nyonu pakpa ji fifi lafia ikene po nchuade ikepenu George now maybe mata approach ya kedeleke owona now alo mimelo na mewa alo amepenu mejona jinamiwa na mepenu jona jinami de leke wona makoyina ni avanyo nyo pakpa ji ba any other identity of Pakbaji. okay ne enye nu wa meton me fiabe sesele na me mela si o alo me how feeling so gake maglobe sometimes len peta matin a di fiazi be abe mele fuki kpole wi mele loin ko zibe me nyabe ebozonyu eya menyenu wa metonyu vonye menyenu wa meton maybe ano anenye fe susumebe ne me di fiela ava ju nye fe wa menyenye nam Ava look down on you. ha kihi nya fe wa menyenye ama gbo be pe na nami le tefe dewe ka keme mi apete olo enyenye fe wa menyenye me pe na namo enye dada nam ya wa menyenye menyenu pe namo kra ko kakele mia todo nyi alule mia fen popo nyi ele wa na wa be nenye be idi fiamela ma accept you che de wela vovon le mia me be ni me van lo na si masikila amala nyi plimko adasi sigbe nyi mia fe susume Akpe ke me ku mi aide
ŋutsu ƒe akpadzi tsatsatsatsa aƒetɔ Charles medzi be ma abia míada ɖo na mi fanfa ebe ɖe yewo hã seselelame le yewo si ne yewo kpɔ ŋutsu ne yewo like ama edzɔna dzi na yewo gake yeaɖo yia enu kpem elabe ne menya ɖi fia ava dzu woƒe wɔamenyenye na o ala ava gblɔ be tso ewo yewo menya ma dzi mo gake menye yewo katã o yewo ame ɖewo awolo mekpa nu na yewo kura gɔ hã o ta me dzi be míage ɖe fo Charles dzi kpata míabie be ɖe le ŋutsuwo ƒe akpa dzi ŋutsuwo ya woawoe yina va biana ta maybe nyɔnuwo tɔ anɔ easy viɖe ke le ŋutsuwo ƒe akpa dzi ɖe ne nyɔnu ɖe kpɔm fine nyɔnua like nyɔnua ebe ya approach gba ma bia be ɖe like na nyɔnuwo ya dzina be ya approach ape okay kede mate kpɔ mi gbɔ ikwe ba tari leke approach anɔna afɔɖeɖe kawo ne ɖe na leke o yina míakpɔ fuma gbã eɖewo hã ne kpo nyɔnua ne be adi nyɔnua ko o yi ganɔ mo ɖom o yi ganɔ nanu ƒomeviwo ko nya leke na ya aƒomo o nu eti eŋuti ale ne ya ke nu agbo nya na ma ezu agba. Edze be no ƒo tsi nu hã alo edze be no ƒo tsi nu le maybe enya me nya tɔ gblɔm edze na yi suku no afi attempts aɖewo na no gbɔgblɔm na amɔ inu na to ʋu keke abe ge ɖe afi ma hã ale ma wɔ ato amɔ enu ma toa nyemenya ezu agba. Tama no mu kpɔ wo no dzidzɔ na gake ale ma tera ma ŋua gblɔ be sister excuse me to say I love you. Esese yake sister be awolo meje be awolo no aha ekese sister be me nya o no so make it now awolo no don't you are not supposed to give up that I know don't want me to Aroha iga gbɔ me dɔre kɔ mo ne le gbɔ fiari ka ga ne le na míaƒe sister be awolo ne eye nyɔnu le afi ma eye ŋutsu ye emiakɔ sem ye you are able me fia ba me o kemele physically able wa they cannot be like they cannot meet your needs they can ye egale gblɔ be ame yiwo ke disabled physically megana ne nuanya kpɔna o ko azɔ ɖe dzi you don't know anything can happen anything can happen akpɛ ke mreku mia yi dzi mreku medzi mama bia be ɖe nuka esusu be míaƒe hadomegbenɔnɔ aheve yi ke ade mía dzi yi ke ade ame yiwo ke physically they are disabled alo nuwɔametɔ ade wo dzi be woƒe dzi nadze me woatema akenu agblɔ woƒe nyawo because eva labe enyawo le siga komete wa gblɔ enyawo le siga komete wa gblɔ mi kpɔ wa be they are half human but God mawo be de ye wɔamese me de ƒe nɔnɔme they are complete ewo ele wokpɔ be womede o gake ne kpakple wo ŋutsu dzɔdzɔtsu ɖe fifi afia ne wòva tɔ fifia kple wɔame tɔ ɖe ne wobia question mata ɖo nu gake ya le ɖokui kpɔ be ɖe eye de wu ame ya gake mede o just be eya tɔ me dzedzem o ta ɖe nu ka mi susu be
wow society a awo akokpede wa meton no mereko ma wele fo Charles Mogba nuka mi awo Ndi no do alo mi. okay Do alo mi do mi ave do. okay Mi ave do now. okay No do alo mi la pa ke mi. akpe Mi ave material o pepele ko. akpe for Charles bede ejebe na wa ado alo mi ela be for Charles a me la be mo to gbo be I have challenges that get me knowing that promo na dome no na te fe ka olo na dome bona never I've seen doya reef making a design we are beautifully so creative elego blobede as a sacrifice na society ade no do alo yo no pede yo no you menya half human being no menya amegbeto afan yo no you le complete kakede monu popo meli ta o le kadodo nwi bianto wa ople hadume gbon egbeno no metogbo the society obi abian bede kadodo nwi tonano yo dome mi akpo yo habe yo nya megbeto mi akpo yo habe yo deblibo mi ana yo opportunity ya kena mi le ame yo ke susu me kra ha me deblibo le mufo me kra me deblibo le o matema control over anger o matema control over no o matema control odokio gake they have opportunities gake yo ke just the physical aspect they can do all those things and they don't have the opportunity meko star Isabella medekoko ka kopena Menyibe ubenonia sedupe alo hadume gbenonoa ela legbebebe gidi chu achu winto gbowe vono yebe sometimes no yebe eye pepe mere tefede alo program dele mi asiya minina menyibe meyi kabao ha mo na nyivu afie gbona henye nuwa mito physical challenger kado mele kiki ofe nkuno na jiwe street a neme le dokuwe mowa azole we krada ya akobe ifa azole meda azole atoto nawe zozokra sigbeke okpona mi abe maten weto vo le dada toa maten gbona abe mi ameki huwenye nuwa mitowe nuki himi atanwa ebusu matewe ya dada toi matengbro na wenya tefebe asinu do okay amedo lilewe umenye wa mito kake do kran hi wa wola esese nawe ameki umenye wa mito lo gbogbo to lewe a ome edo ki wa ko pere odoku onwa men o matewe majority mi le office work jo even office work ekra ga ken yawe hinye wa mito wa ne apa adodo gele nyami da o lebe pepede un nevana mi no do alo mi edeweche api wo fe wa mi nyenye ne ja ele mo vuvunu e po fie hini va fifi la ya amede dia no mi akpoda ki himenye wa mito anu gbobe o wa mito so ba le mu for the TV station e yi cry me fo menye be fie ne menye me le friendly o we leke ma gble ma mi agbu mi aseme abe afi mi agere ma menye be step bubu we a afi ameda po pe wa menye be because my tank climb afi na for step la sese na we ta fi mi ya pe wa menye no jejegbele ekpole we a wa mi to gedi o de school kake ma globe mi ape okay ma globe wo kimi le we a nenye be office bele he qualify awo do le fi mi a maybe building e ke je office le ta
mata wa do fini ya pe wa mi nyenye abajele for that ma menyo pe onu wo awo menyo pe nu wo yo vo ameki hi ho dere fini a maybe ewo wa mi to awewu alo agbale ki hila siwa towe qualify eleke magble ewi olebe na no do femi ga ke ko zu ya ko zu be tutu ya o me wodo do le mia wa mi to nbe ya pogo mele mo wa bode we nyi mia si me to e mia me ki ko le njara si me ki fi o chu ho bodi no for reason ayin ba yovo eso top we vi ne me poga la me de do alombe ma kwa yin gba mi ma ko storm yi de ka building le ke ma fa no yi ano gbogbo ta apobe eno te pe wela yo we nana nya fe wa mi nyenye jena for maybe am me ki yere jipo ko mi jin do ke wa ta wo yin ma de we wa mi toto nu ta e fi ni le nya fe wa mi nyenye o jena le akpe e makata fia bede ntete la mesia men sure nenye be dodo nyuito nya lete be kwa nya kata nya pentete aje ta eje be nya pe no lawo nenye be omia kosembi afia de komi aje gomecho afia de komi aje gomecho zigeda mi pena amo be no ba konu de onu yikenu itutu metomola amawa o menyi ruko sro nu tun o ba goblom na mi ya kele won to fenu me nu imeketomole nu ikopo benye dada nu ikopo beye melete ko ikewe be yumete ngo imori ya over there blonami o be mi dalo yo menye bele ga komolo ne me be mi atumi abe facilities o de ni don yo ji nenye be opportunities do over a door o je pretori ni don ku yo ji nenye be enu vovovo je ike akpeda megbeto komande ni don ku yo ha yo ji mi anya be de yo ha amegbeto yo nye ya hia le si e violo si e solo si no violo si ke o hia be wa wonka wo ha wa pedon ni pede yo no yo ha yo akpede ami yo kele yo pa fonu ke meku mi aho mi ape nya susia ne nya value nto se me po time afi nya ijia enya de ole menye be ekofifia menye wa mito me vijifa tafura chi me gabaji okay na me de kile nyekle vinye po ya ojibe ya na enu mi alo pepere mu ya they don't o me buna ta me nya pe sesele na me moro fine nuki hi yo reject alo nuki hi yo me gare jijio ya wa ko na we and it's an insult if you haven't ki hi nye dugbe fine nyeme nuki hi edui ebi ajuru nche mbe mandui ka keke yin na mfen mele ron silib jiolo e va ko ron silib nam edo kwa zipe ble edo kwa zipe gble edo edeweyin no odunuvo hodifo hi osuson ya ho akude chire kana ole ho e makata if you ama me konu blue gaka egbulonyare aha menye ba mi de kwa konu agbulonyade de nwa afanya bele dugbere du na yoro ta sigbe enya oli kakegbe ami afi time kran lemi timely ta oya unu evele anye mi afi nko oyo mbe Isabella mo fe mo ya kamele we ho be adom na we bele yong bebe at least ne be agblere blobo enya sister mia sister kwimi alo kafra Christabel no eki he ya for menyonyo alo he la for dole simple
alo ke hisu fatameni agbre ana koma like aglonya to the way be one sweet la me refe to me ka ke ho yo fe ho nya wusi yo na wetare me nya ba fa wusi wa menya bafa usiwa menya bafa ma ofe mo wa menya bafa ma awoni sigbo nko megbe nko gede wa mo yo na we madon kuji be me yasime ame pom enye me give up olu nye me nana na america e gombe ligi kele duku po nche enyo kama duku nye po uwe ame yo nye shoti jesus be me nye me ko nye shoti ore shoti ho glomre tomatoes jira ole nera me yo bene va plene at least down ko den ko jina mi ya me zo kaka me chicha siro nkume ya me chini be ponu egbo najira he me vale yi me pagba yi me nya be tomatoes ekra la sinyo nera me yo bene plene ri nice sweet name yon ko deni mega wana be elengona mo melengona we sister amu petekele ka o wan kunne webe meten wonni that eya nam coffee ne de nam jide fure be vim be fa asinye be maten gazola mudume vonene me konya ne de ro kunye me ame ko edemela akpo bazoli nya da alo ma je feeling bad susu bubu wan ho fanam ta mi de kukune ba at least ne nya me den ko enya vin ko na mi enya me fe nko yin na koma nkome na cho na gbobe bafa kofi nku gbagba no egomede at least eya kwenye de ka keke la sini akpe kaka enya nyatepa edef enya nyatepa edef mia ame yo ke bu be mi o de mi de mi ame yo ke bu be mi o de mi de la be mi zozo du fun yi gbogbo kura go han nye be eyina ko amede be o tola alo shoti obolo alo nu ikra film ya amade ikele nane meto menye efe jijio do ojikli enye nsesede me ulagbagba je emotionally be ya duji leto ewo ya na ganova no ko fodo na ma ye menye ba amafe megbe ha asime amedo me kuna ayo ama ewo bi de koko melete fo nenye be egba ni le semde wan to fe numede ni jagbagba amekele ofa haji amekele ofa feme amekele gbo ike nenye be ya ha nono me ya pe de metomde nenye be megben koli ne yona nede chogbaji de dasi nenye be ewone ohana madeva ina ko be o shoti alo ayo melete po ni adasile no for Charles me de kuku eya mi adagblo ya me ku leko legbo me ku de okata ike jojo nko de di glo abe tia pe ho municipal assembly vivie ta frate ho hotu o mena no pe mi anu ametoe be mi o mi ave no pe ke mi bene wo ta pepere ya ma wele fiu o tu ho kaka office opete jime ta vivie ne be akwa me gan ne yi vivie be akwa me gan jime ai amege to hele te ebe ehoye ye hotu vivie me gala ho za ye za le vivie ta ne be akwa me gan be na jime no alo ana ngba fe wa yo me gan na we this 25th century ke amela egba on kunye me yifuma ga kenye me lenku de enu me yabe abestes de ola fa balku me nyane ba stress me liu ne o nto kora nyi nto kora ma te wan liu ne ko hweti ya kora lewa agbe bia lia je me tai je be mi apa office ne no down je be mi apa office ne no down ba how leke
how can this be possible? Ike wa do office ne nu ameto we wa cover dade jifo. Alo lift le fuma. Do lift le fuma akomi aye. Lift me lift for the way. Yeah, me ha wheelchair leader agrobeta maybe ame what to call you. Alo amesia me maybe wheelchair la say that maybe say ba me gbo no gan atutu ore. Never officer no down. Kona gedi kona kwa megade. That should be the best way. That me the kuku na nyebe ngane liwatema wochunwa no we nam. Nanye do wa doli officer wa ko eya le top a cover down and wa meto eya le de ikele down wa ko de jifo preso sube mi ata gede mi aji gasi agame menye be mi anota mabu na mi be mi afakra just because of the struggle of kwekpata mi abe ma fa kenu kata officer la fumara. Is it for decoration or burden of fumakwa? If the people that it I mean okay here cannot access it. Meku akpe meku ma openya social. Enyareka garazinye be mi ape common fane ke na ole da amedo ya osusu be yiwo de ka kunu yo no ga horu. Okay. Tane gavala ne mi abele tale fimila uma ko mi abele ta ogbokura se bi wa ba ko mi abele ta do no po bele tale fimi zieve anu duwe ka ba da sele ga ke mi una we e fi abe e de zieve e fi abe eho gabia bo ta de mi ho ga te pe didi galo la ino ge kaka alo jijile koko avole modern day even bo amekele no mi mo yo ame ben kole amekemi gele no wa ami to de disability onu gake amekemi nya megale no no mi e ate disability onu gake no vi disability tere tu ejionefa mekareji be miafe amechichio o le miakpo o dowo gecho e ya tamino ida fiada era be mi ji totro mi ji be enu na nyo deji ta mekadeji be dodo nyi to aiji ke ma aho enya susia miafe vai ma aho enya susia le apeno Isabella bo jake afine apeno Isabella na blo enya sosiana mia mede kuku nenye be ejibe ya do alo mia pa wona ya ejibe mia pa wona na yinko ejibe ya do alo mia atama yo mi le 0202135835 0202135835 allo 0540289608 allo atama va mia gbo miele ho amuga nutoame ho technical university fe megbeko jefuga host gede miaji mia fia mia pe dodo yo kele mia si aleke na adalo wona mia na anya kwa na adalo mi wo ha akpo emechonu ni apeno Isabella mekoma ho yesu leke magble enya nyebe ekwa abe common fan hi brother anyi gblo anyi fefu blo fefela ya zideka me ko ekpo fifi ame abe miawen me nya be disable ne ba ko loan abi ne na sicha okay kake disable ko loan afi wa no jicha for example makodo kunye do kporem disable ne ma o me venwo ne evigi pen aga tenji jogbe vueto nyanya himega eji fe mega the same thing eto kranga le west utani afi de mi fe sukun menya fere wen ele be government ne dwalo jila kake na de kemere ji isigbe
eso pe miawo nto mia na gbagbaje aholon vo apia ko no njira na ba de school gaole me na ba da fe me fe ndudu le me o pe tenye nde kihi mire efukpeto enu ma fasi me tanenye be nde le wa tan wa chunwi kenu wa nde chun ya kunye ni penya akpe na mikata ke afeno ike nozia meplemi jakanya yawe be mi se gome chito apen kwenye apeno Isabella maupomo zowodi ke afeto ike hakpede mi anwa e hapen kwenye apeto Charles ziwu kenye ame ike no ziame e ike po wonata nkwenye Foli Veronica akpe be mi dotomi akpe be mi noi akpe be mi se ni okeji eye mi awodocho nami keme do fianyi boko nami eza nanyo baba America matuo America matuo America matuo America matuo Ore nani Evina Malaysia Lukata strong amanu nyewure Amano magbo foto gba na molo Daniel Fomakpo Yakuba hana na maono no galo Alele Daniel Fomakpo Yakuga na maono no ge Evina Malaysia Lukata strong amanu nyewure Amano magbo foto gba na molo Daniel Fomakpo Yakuba hana na maono Alele Daniel Fomakpo Kunya bana na maono no galo Evina Malaysia Lukata strong amanu nyewure Amano magbo foto gba na molo Daniel Fomakpo Yakuba hana na maono Oh wagba mi abazo ajeye Oh, baby, never got it.